ngathi uyena kuphela nje one-common sense lo mfana lo. Laba uma kalizwi no-anti, ayi cha bakhohlakele shame. Bayabayeka nje mfethu uLizwi beno-Ayanda baze baba excited ngokushada. Ngobani? Ngobani aba-threaten-ishe kumpilo ukuthi nje mawukuthi anibatsheli mina ngizoya kobatshela. Uthi kusanjalo kungena ungqongqoze omunye u-anti nje angene shuthi naye uyi-sibling, uwusisi walaba abakhohlakele. Bese yabuza ukuthi hawu yini ndaba kwenzakalani? Achaze ukuthi ufikile ubizwe umpilo uthe khona into okumele azoyilungisa la. Shuthi yona family fixer la, each and every family needs a fixer. Umuntu abamfonelayo nje mese sekushubile uthi hey, come and fix. Hhayi-ke ufikisa-ke bese yabuza ukuthi hawu yini ndaba wenze njani? Bese laba